hezi kubona umuntu w'umugabo ari gusambanya itungo. Igisore cyatetse ubugari kikisongera ubugari uzishano. Nakobwa imbere n'undi uzongera kumenyera. Ikiganiro ni Biravugwa ugikurikirana kuri Chapa Entertainment. Yorere ibise ko bigumye ko bakasa mutwera uyo bamufatiye ku ntama y'abandi ngari kwinyese buramwaka byaramo. Ibi ni biki Abanyarwanda? Twe twumvishije ari nk'amahano gabaye. Hezi kubona umuntu w'umugabo ari gusambanya itungo twabonye twewe ari ikibazo. Umuntu yambaye igote ry'umukararambaraye mu ngira ngo hari n'inkirimo amatungo ndagabura. Aho yayiryamye mu ruhande ruhera hepfo yarambaraye irimo iguhanura umutima iri muri yarisambanyije twagiye kwa dusanga intama yapfuye aho azisambanya intama yawe nibwa kabiri Indasi Busikete we sengera iki kigabo ko ndabona gifite ibibazo byinshi cyane kugeza aho gisambanye intama koko kare gisengera Aho dusengera Data na mwana na rona mwana na horona gatiru mane teka yosi mane teka Wati wari mane tufosi mane wati tuwarire Tudaga kasari mane teka mane wari teka Amen Murakoze Merezi bitanu hano waju Murakoze kumatibu I don't want peace I want problems always. Ese bahu nk'uyu wateye turuka he koko imvira nawe pe Nzuko yuko kiyagiye. Nta mugabo n'uyu numwe. Nta n'umwana n'uyu numwe njya nabwo ngindaye nyikura hano muri quartier. Wena ngo mba nagiye ngo abagabo nkabacyura ngo bakamuzana. Umwana mugabo wa mbere mfite n'uw'igicumbi. Uwa kabiri mfite n'uw'Imuhanga. Uwa gatatu mpetse namubyaye papa we n'uwo kumugena. Murakoze Merezi bitanu hano waju Murakoze kumatibu Mu gihe saga y'umunyamakuru yarivuyeho hagiyeho undi munyamakuru mugenzi we uyu nta wundi nifata ku mavuta rwose baba we ko bimubanye bisazi cyo ndorera ngo yafashwe na RIB None ikibazo cyanyu muvanga amadosiye adafite ahantu ahuriye nubushe bamwe bavuga ati ngo wese ngo ni gute ngo fatakumavuta ariko ngo gasuku ngo byagenze biti ahita asubiza ati uzabibaze agashika nta mikino ndoroko byagenze nuko nguko turako yari umwana w'umukobwa amaturu mbere yuko babana abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngamushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturu gusa icyo dushimira Imana nuko ngabo Jebel Medal yabaye umugabo umwe mu byamamare byo mu Rwanda uhagaze ku maguru ye akavuga uburyo yakubitwaga n'umugore we urugo rwe rwari dojo urugo rwe rwari zirara zishya ayishura uburyo yanywaga inzoga yarangiza gusinda ndetse akazinywesha n'umugore we ayishura uburyo So gahunda kandi ukunguku niko bihagaze so amakuru ntaya ngaya murarenza hiki nimukajya mukina amahane muvanga ibintu bidahuye nimukajya muvanga amadosiye adahuye ibintu bibiri bidahuye bitana bihuriye mujye muceceka siko bimeze tujye twubahana cyane tujye twubahana muri ibi bintu twubahane hazemo kubahana umugabo witwa fatakumavuta ngira ngo urabizi yatowe muri yombi byagenze bite tubwire wa mugani ni yitwa Sengabo Jean Bosco uzi kuri iryo zina rya fatakumavuta umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga yafashwe arakurikiranwaho ibyaha bitandukanye harimo icyaha cyo kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga hariho icyaha cyo gukoresha imvugo ziremereye zikurura amacakubiri mu bantu imvugo ubona zishyamiranya abantu dufata Sengabo Jean Bosco twavuze ko yaganirijwe nibyo yaraganirijwe pe yaganijwe inshuro nyinshi yagiwe inama inshuro nyinshi yahawe na warning inshuro nyinshi iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis urumogi ku kigero cya 298 aho range iri normal
ari hagati ya 0 na 20. Si ibyo gusa fatakumavuta yaje gushinjwa n'itabi ry'urumogi aho bamupimye bakarimusangamo. Yampaye nka data noneho bya bintu bitangiye guhindura isura mwuka byaramwe. Ahubwo noneho bigeze tumva umusoro wanjye ntangiye kumugira impo nyinshi cyane ahubwo. So urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB rwemeje ko Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka fatakumavuta baherutse guta muri yombi bamupimye bagasanga yarakoreshaga ikiyobyabwenge cy'urumogi. Jesus Christ. Bya bintu uko bise biba komplike noneho. Jesus abasenga musenge Mana musengera umuvandimwe kabisa. I don't want peace. I want problems always. The way uyaga karirimbo wakibukaga cyangwa rero akibagiwe nkanjye. Sabe yanaburitse yagiye kurira akanu umubiri urashuka umubiri urosha yahagurutse agana kwa ngwino mbebe igipangu igisu murakoze mereza 5 hano waje urakoze ku matipu Nunca kandi ndaga bashishije bigo. Ola Se we ibi bigabo byo byapfaga iki? Mbwira. Anyway, ayo bicyandemye. Remanitse. Hanayisha we yari yivuganya abagabo. Ndagafwengenge. Takagakobwara. Nakobwa imbere n'undi busi ntuzongere kumenyera. N'undi busi ntuzongere kumenyera. Soni ufite. Abanyamakuru b'iki gihe baba babuze ibyo babazara. Mumbwire nawe. Witwa? Imenyimana na Faras. Faras ko warize? Ntabwo nese. Wagarukiye mu wakangahe? Neze mu wa mbere cy'umweru kimwe primaire. What is your name? Umuhungu wanjye muheruka mbere ariko ntabwo namenya ahantu ari. Murakoze. Mereza 5 hano waje urakoze ku matipu. Manager we yibasiye se muhungu. Ese ubiraza gucurikira. Abantu bararenzwe basigaye bakora nibidakorwa. Umuntu kurengwa none agakora n'ibintu Imana nayo ubwayo urabyumva ariko iryo jambo umuntu bagacisha n'adacishwa. Ako wowe gasambwira. Sibyo? Yego. Tekereza Imana iragufashije iraguhezagiye gwaye urubyaro kwibyereye umwana w'umuhungu. Aravutse abaye umusore. Wajya kumva ngo umwana yavuyemo umugore. Mbwiza ukuri kwimbe ntiwakwicwa n'agahinda uhagaze. Ni second si icyo umushinja niki? Navuze ngo biriya birori. Gushyiramo umuntu we munsi y'umupede. Warangiza ugafata. I don't want peace. I want problems always. Murakoze. Mereza 5 hano waje urakoze ku matipu. Ese kandi iyo byayigendekeye bite bahu? Aha. Ndabibabwiye mwafufunutse muri iyo mwobo mwihishemo ko ari amahoro ko ari 3 byonyine nzabatsinda mukazakiri kare bikava mu nzira uko mutinda mukantera umujinya biraba byinshi. Inama nimwe va mu bwihisho hunguka iwanyu n'amahoro ntago ibitego ari byinshi we wihunga mu Rwanda n'amahoro na Rayon Sport n'amahoro uze dukinire mu mahoro ngutsinde mu mahoro. Don't run! Murife! Don't run! Hey! Don't run! Murife!
Hey, muri fe, don't run. Don't run. Muri fe, don't run. Hey, muri fe, don't run. Muri fe, don't run. Hey, muri fe, don't run. Nuba kanyumye biri kurangira se. Nuba kanyumye biri kurangira. Uri gucuya. Kakize ntumbi tugicaranye umuzi nturisha. Uretse nge nafuka abandi bose ni indu. Naho umuhanzi Diamond we yakiriwe mu gace kitwa Mutwara kwa Harmonize, yakirwa nk'umwami. Cyo nawe ndorera amashusho kabisa. Cyazi birenze pe, birenze kabisa. Max Entertainment. Ikiganiro ni Biravugwa ugikurikirana kuri Chapa Entertainment.